I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. This program is proudly sponsored by SO Herbal. Eye kwabna adoma. Ebusiafo ye mo bibia akwaba edemoba experiences in life jumedi so. Twi mo no yato ne din mama ne hunu nti mani ada ho. O hwe ewo Angel TV. Ebusia enenso da foforo nkokra bi ayesan ehia. Na meni menua ba ba betwetwe nkomo. Maame Esi Canada Borga Bakope Primani ane ho fe na wanyini enso hu se wanyini we slay queen o slay enade ye be mamu more levels nene no ampaya ibidwa tena haya wate ma TV ni nda haya yitwa ye ho aba ye ba ye bebrem more levels me bazisia Ebusiafo mudrofo pa Nayas me na make say Your friend me Theophilus Anan the doubting Thomas. Me say echinienti ena mpanyimfo se yekum sonko nsuo a ne yehwia ahwe. Sa wo pesa wo ye oba sima. Se wo pe African wear a wo be pam a be da wo ho for all occasions dia. Me campo baby ba ko pe ene dia ma wo. Eye kwabna adoma. Obepam African wear dia maw ama wahya na da ho ma wo ba obi hu say yes we a gentleman. Womo pam mema niema, womo pam maniema, womo wo bags, womo wo shoes. Enya dia wo na ma na etiti anade wo tena ase a na ade trene bi o. Enya no nko a osanso wo slippers. Omo wo in between Hatcho and the West Legon. ICJC asori ne nchen ho a. Fa number no keke. Now the friend no, o friend na onu bedi nkomo obeye wasedi ama. Yes, Sky Gap Trends. Pampenado Mama shop back yi. Na hadie abrochire niema nkoa ene yeton wa ha sei. Titiru eye teki niema a eye original. Yeton bags, shoes. Tese bibia esiesie nipa. Ema wudi mu na wo ya brantie anase rabadie. Eye Sky Gap Trend back ope a omo alaji tabora wonsani fa ho a eba African wear dia eye kwabnado ma eba abrochire niema ene teki niema papa dia eye Sky Gap Trends. SO Herbal Center. Yewo Amasama Stadium Junction. Yesa yare bia bi awo na opa abra, diabetes na hawa abra, cataract na hawa abra, koko na hawa abra, ulcer na hawa abra, cancer na hawa abra, stroke na hawa abra. Bibi biara hawa stomach ulcer, say breast cancer, bibi biara hawa HIV, hepatitis, ade biara hawa efa wapomu de ho bia no. Best stress efa be pm Amasama Stadium Junction. Freyen 055 another 5529 253 and 050-344-9444 and 0272-859-115. Ube won se number no ewo screen so fefe. Ebusiafo ye mama akwaba biem edemoba experiences in life jumedi when iguswa ohwei na ansa na may introduce me guest ediamamo no yende kan enda maboafo ase me makeup is ye ofa just love beauty parlor omwodome gym center so honoma omo number 0241 542410 afiyatare ehemi se ye ofa Sky Gap Trends omo tabora alaji afi omo African West so ye ofa omo ewo in between Hatcho and West Legon and Tamohonomoa. In fact, ye pam Ghana African way kama yashada ayewo ye me mu hase. Bomodiana contact wom omo numbers no 0266 185585 0266 185585. Ebusuya baby bia wo bia so wa brochira fa na nyina anase Ghana ha baby ade. In fact,
omo wa bruchire ne ma te se tech ne ma original ankasa ebi akobi abomodi ansa wo be contact wo what Sky Gap Trends ene kwabena adoma afei se opapomudin hospital clinic helba ye be show ama wanyi ache na still well young na wapomudin no esipidia eye Dr. Okansi SO Helba Center omo branches no edoson ebi wa amasaman baby bia wo bia kona kwaje wayaresa wo honom merafo se wani ene ha wodi achia enyeyi Dr. Okansi SO Helba Center say waye krado etwen obinya botre adagie no the machines mfidi ahoro akese e de ahyew frɛ omo e wo 0555 529253 555 0555 529253 afi ye ko na ye ne guests an ho fe akwakotwetwe abrabom experiences Maame Esi Canada Borga woni ye be share Canada experience abroad so many years experiences die wo fam wo Ghana ansa na bode toaso akwa abroad na enei wasan abagana eto abrabo no so ye ne mo ba be share san experience we nyina die nipa bi dia ye no say ye papa say ye bone dofo enko be bia ye to aso Maame Esi ye ahofe eh mi hu a na ese menya billions of dollars ohofe dudu nyame ehira wate abusiafo ahofe oho ni cameraman you steady what dem ka kire you steady boss ho you steady tio bibi aye fa okay mami bibi abako die nyame ado mi hu na mani agesa ntina amasre na dosho no ohe me fe nyame ehira mami ene ye no e ba be she o life experiences si e kase Maame Esi kura Maame Esi no one hwan one ye mbo wabrabo mu nkomo kakra na de wo hwe yen no ono so nya bi emfa nchechele re won fa ntu no hofo medasi for inviting me into this program. Yeah. Yakasa Maame Esi me am full name Maame Esi Usiwa Mefo. Maame Esi Usiwa Mefo. Okay. Me fi edna na gwai. But okay. then we are fancy we have pure fancy. Aso. Mama mi fi edna. Mama ho fe ba o. Mama mi fi edna papa fi gwai. Mkuru school Holy Child Cape Coast. I'm a Hobson. Anyways, and see my experience we as a mechanic in ara as a betchin. Okay. But you born tougher. Okay. Mo be ya bobo ibinum so. Okay. Wana brabo. I'm at hey. Me catch them you over 50 years obi anjenzi. I'm 55 years. Wow. July 31st na me is 56. Wow. Yes. You are blessed. Oya dum be keke. Yeah. Anyways, we really school 86. Okay. Now, I mean, we're in Tampa. Okay. We were school at the age of 19. Oh, okay. And see, no more trusting him, papa. I mean, my word, na yango for no more pro. Because after I was still a child. Yeah. And mukunu so more no a pain be brace. Okay. But the mom all the chance say, why my childhood? And see, he gave me all the chance to have my fun. On the other side, I young for mention anam. But we fear, but young for my door was always open to people. We were school me 3 years or Ghana. Okay. Na mukun ba from Canada. Into makade ahapa experience and dosa. About those where me abofraba. Okay. But I grew up in a very good home. Oh, okay. Na my papa a commercial bank manager. Mama me education officer. Okay. Wo mbesi akrombe for 5. Oh, okay. Into amana mitiri myself dadado. I was very, very pampered. And see, Mrs. Shia was so being so bajijamdo. But before Mobakwan, Minimukuna Mino Hano Zinkan. And see, Nyankwa, Pena no come on, my friend or your mamma.
Okay. No, some at that time, no, some be 10 years. Into that, you mukun were the same age. And say, oh, I'm my aunt, or I'm sister pain, to my son be a macatron. Not knowing there, in common, you use my million, no, no boy in mukun. Hey, and so a honor, sister be my at that time, the name because now, say my birthday, Pomukono to Azamama, or then me make sure about the same thing, Ozaman. Ozama wants Me aunt, because Mukono ma, or me senior school. Oh, you senior, but no nyam nyanko. Okay, but I me share Mukuni nyam na dada. Into Mukunma obey my sister pain, okay, my aunt, everything. But I know that before no crown on ye, BBR with Mukun. Meaning sunny, Mukram, my walk away, no, Uncle Faka, mean because what be I, Mamma, meaning ye BBRZ. Come on now, and see, Odin to ba, my worm, papa. But Manfa meanwa in cotton da. The fine ways be brave, no Mukun's crab brooch. And see, Oba Famos of Mamma Quay. Na maka kan ho mama ka kire na anye de sadam asam na wa paman sanka no kwaro wo ma dama wari onye dawda na beyin so opia na year he confessed nti no chade wiazi no we ho obi oya wo nua obi oya wo maame na so zusi ekwana otedam da nti nyankofo na ezebe ya abaze bio maka dama maka sido de samaka da makoma Odin Sampi, Bopwe. Mamma Baka, or one kissing a day. Anyankofo, one who you. Okay. Say, Waruma, Shum Wawa. Say, Yankun Epidang Wunzagra. Was Yan Quintin a quarter wing it? Yeah. Yankun, it's a wing, a quarter wing it. In some crime, Kakamukuno pepe. But because of this pain, and no woman, Mamma Minion come our. Budu so nyanko pi bottom but not the experience in see we are very 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 careful mo worry mo kun 27 years but oye woncho da ma sam kriya wa pacho ya no na ma zena na 27 years and I woni okuntena wa yes, I was married for 27 years. Wow. Yes, I have 3 children. Wow. 2 girls and a boy. And when you're or Canada. And see, Samatsa he was a bad man. He was a very good man. Okay. But them pain no wame mumu no. And see, baby was a young faboninche. We are the mame who is a young faboninche. Because young fabonincha was say when you're bebre. And see, mudu you know, everything was fine. But the little thing obey no, maka some dada. Zaba. But the botchman so. That cram catch and I'm worry you. And paso, I'm worry you. For 12 years. Now I'm more quay. Now, only my first experience, Wagana, I'm going to be but a cockroach I can experience could be so I know a dose on your dog. What you imagine si bibi so? Lady Nana Wakan, be saying Bisa say, na ukunu, enim dida. And I say, Obabe worry ye ya woman who no and no started someone no yes sir because it's very strange. Na mukun onyem na dada but no yan yanko. Nti oye onyan yanko because of aminti onyen be very close. Okay. To say me ma worry na me pe wasem. Na I mean me pe wasem te say get close to me. Say me ma me kunu pe wasem do yeah of course. And Mobile men be man. Nti nka onya hwe. Yeah. Baby say raba no so be say. Also on Sadam. Nti so on Sadam a motwen. Be yin anka sa bue na no da cha. Ibo hu no kwaro. Ampa so kwa brochi. No kwaro bi apoi. Nti onya ni bibi dadaw. Obeye ni bibi ho a mo kwa wo biom. Ono no ma obeye ni bibi. Be is van man, be a damn man. Inti ayanko na worry ye bibia, yanko kwa shemi fie mam, yanko shemu kundu mam, wenjay, onye. Onye manka ukunu kwa abu anu kwa choba, onko to is beninzi. Because the offer, oye the mazo wa abu ana, onye yaw, do ye wo term. Yeah. Ono zo ye nyibri samo ye yaw.
Eti wo ye den na wo hu ye pa se afi bi sa e koso. Some catch on Bechina, Manchanada. Na nas one kada. Time na my ntokwa ma ninya papa e kan so yen kwar na odu abrochi no do ba fam no na mka da sanka no kwara ami Memba nde mamba china uza de papa anya hwea e bonso anya hwea na ma so abrochi musanya na I wasn't desperate to travel as I was from a good home. You were okay. Yeah. Enti ekwa no e do ka no kwar nche akata abrochi 4 years e peda wo year join no into kanokware no kanokware odo nso nte so kanokware ya does not do oyin papa dodo okay but obia won ni sinto nenso yeah negative and positive fancy bakada ni sinto yeah fancy bakada nenso okay nti ehwan asam no motinyin na yezo kwa abrochi nti beka se waware mu no wadamfo no ene beye obonsam pa enenu ugya aware eno so ne ade a ehye wo pa meka say ne still iguso sa pains no oh wadan ha wo mum dan pain dan ha wo mum because onu nsunsun da na wa ma war engina baby a oide migina because na mekun opema sama ma nka be na enyen bo ibasa 27 years erkwan okay but because of them pain no oma bibi onye ntokwapo mama wa ma twem tantan nti matna ho me winwin nti na maka bibi de yensu abone fache yeah some of the chair even though me the chai but na min jam yes me the chai but na min jam nti yensu a ezecha na ejam ha ebusuafo asem enamfo adamfo ntina makoto enye tiri no enti wo second experience na die pa ni si wo mo wa wani anje ho second experience dey ma many anje ho ni say and me do Canada Toronto no because na me ko pejuma okay after ma come school ni ewie na me ko pejuma yeah na you be kind escalator na me 4 year no escalator ye den bia de o tie oni bo wa won tie lift almost okay. a lift elevator lift whichever okay. yeah. Nti me 4 year no na me ne obi ne maami bi na me ne ko interview no. Me ko appointment one ho but my appointment was for 9 a.m. Nti mo 4 elevator no wa abo be 8 nti nyimpa man na me good mood okay nti it was a winter time mo nyimpa no 4 o chia mama mankasa no we had to do 12th floor. You do 12th floor. Me sunny, you know. Nyimpa nsu sunny. I want to be a mission. okay. And I'm a reception. I'm so more appointment. So person. Also, she just entered. Okay. Apparently, ne nyimpa na. Me for na. Ochiam na modogen. Oh wow. Okay. Yes. And I'm a dogen keke, so I was a bit rude towards her. And not only good mood monso so. And I was so crown one cherry. I was and me room no na just say see bronin tna say were you the one in the elevator with me? I'm like yes. I say you cannot be interviewed. Why? I'm like why? Oh, I'm busy. That was it. Bronin would never do that. But she did it. I asked the reason why. She couldn't give me a reason. But you see, I don't need her to give me a reason. I was just rude towards her. Wow. But normally, Brony will let it slide. But wait and slide, and I'm a defeat. Yeah. And that was the Juma I call school for. Me yeah. It is a big experience. Say, unchie ni panupa. Don't be rude towards the person. Rude. My sister de be our cancer same way. Say, enipa die unim baby abeshia. Enipa na obeye oboafo. Ti nipa bi abeshia ni bia sesebe what is saying you have to. Because we experience as 17 mama kaya sema Gloria kachere me onna sky gap trends ye ne dia kwabnado ma fashion so onna yina ye ne dia yeah it's true ama mesia ni ama piwo okay see me catch obi a mesia ne say obi ayobi yeah ohun na otesen kura na you never know obi kura wonyame yeah onam no so obetimi akopie baby but we judge people by their looks
any omo ntare she omo dress me ya judge you wrongly and so you be cry ono na ye oboafo from then I'm very careful nti me catch obi ase ya omo fanto omo vive say no wabetana Ghana oba Ghana no so et say experiences ben na why the wenya na experience ben wenya. Okay, my Canada 32 years. Okay. For the past 8 years, we did summer. We did winter wa Ghana, and we did summer. Canada, Toronto. We met fully. Okay. But we did be 4 or 5 months. Summer by Panama. Now me be a jumasoha. Oh, okay. I have a company called Exposed Ventures. Oh, okay. I do me antique furniture. Okay. Inti edwuma no so ka ho na ma ya me ba. Inti time pa ye dey far down for me ni bi. And I don't even have the lust for friendship. For friendship again. Me hu hia me. Okay. Me akra me pon na mabre. Na mabre yeah. Inti but yeah, Ghana is really tough. Inti weni anda ho a netna obesen akọ. Me wana fo pi omo aba within a month. They can handle it. Okay. Inti, I think you cut your code according to your size. One cause our size there. Obetimi atena. Enye akesesam kiki biya. So experience in Ghana, I love it. Okay. Because I know how to train. Eti per experiences no me pese me hu say aware no ase wako haum pa. Tu so be san ne be ma tena bi obe ware bi. Na type of be ma ben so na ware abetimi. Obe so onen betena. Ebia say wo bibia be fa young guy a wo be control no and I say obefo bia na ni afi kakra na wakoso ene no abobra nim oni enhye ho no kakra mai say me kasa makọ niam mo a meka no kra my life even with marriage was beautiful. Okay. Besides Adamfo the oye me no. I would say my life was very beautiful even in my marriage. Okay. Because my husband was the best man I can ever think of. He never judged. Okay. Yeah, he was happy with it. Now, and so almost 12 years me were almost 12 years. Yeah. Me nkasa me nhye obi a me hia. I be bebreba for our year. But you see, I wanted to know me very well and some asan akomobio because at my age me pese me kobiom na masan free mu bio eno de ye ka o obi aka na so eden ya dodo a ebe ore ase wako eden ya wabudo ama ba ko bi me kan okra me mbu do ma obi a. Okay. As I'm sitting here I have nobody. Okay. Na me chain at the right time na me feel it say I'm okay. Sisiano, my mistakes be a miss me no. I'm fixing it. I think I've gotten to that part now at this time. Yeah. But Bema may expect to say, and I said, me feel say, oba minimwa may okay no. Will be Bema or be accept me for who I am. Okay. I'm not looking for a rich man. Okay. And yes, I will be me mammy was saying, you'll say, a poned that one is you, since you try to go mubium, yeah. Ponon Casa Minji. And he said, we are singing our crown, a be banner say, or be mamma come out to me, no problem. The old kind is any bema be a beba, meme be a beba, or beban so be portray so you're very good because you're who are. What is in fitting send your baba oh may we am mama when ya je ude yin sika sa ne tonchen but obeba sane a wukan obi betimi a hyew we be a sister he was one day be me be I mean ya wukan ofo beba but won sen no so betimi be how e be chen wo ex husband o past me kasa bebre abadada a mu kra mama mu face se me ka enyiskafo na me hwehwa I think I'm too matured. Okay. I've had so much in this world, say. Ola na ode ba na me wa life on say. Ma read you dada. So me ka say obi akeka. It doesn't mean me ankasa me first at the end say me obi who will accept me for who I am. Ghanaians will judge with your tattoos. They will judge with your piercings. My ex never judged me. He was happy with everything about me. Yeah. Until I'm looking for Bema on the judge me with my dressing, with my everything. Now me so men judge no. So we should be now penna. Okay. You compromise. Okay. Compromising it doesn't mean that
tena ho na watena ase o maame menhye yi ye ko aha menhye we is the way the person will talk to you member ya me menhye we me ya wo ba na o ka bibi say opisika kakra odo kakra it is nipa ne ba no ni bi kura na I mean so you okay kakra obetimi aso na sen because ono be mu asundwe de wo hu bi ya nso so be ni beji a I mean yeah if there be potential potential obi oniska ba otimu so potential obi oniska so oni hwe wani yam I don't need that. What potential I can help you. Be sure guy be or pemasam. No, it is come. I'm catching some in pesa. I want you to teach me how to fish. Okay. Don't fish for me. Okay. Bear man or but you have to have potential. Okay. And I'm in pen planching. I worry. I'm ready for that. Okay. It is a whole bar. Make your mind. And you enter chimpana and pass that age. Na any panosa one and I'm chimpana and nasika cra. Na ufitin ya uncle warewa. And no better than one who nipa nishubai. Oh, my dear. Obetimi show bi ende obehu na de bai hwa obakra one no ho no wonnim no very well. I was married for 27 years. I never knew my husband fully. He never knew me fully. My mama owo me ontimi kan cho so wonnim me fully. Obi so experiences ne say o shia oba no wonnim no da o shia na no accept no e no mo worry but ensi ni ye media match no 80% the who no worry no e si ni ye saying your chim plan 20 years and so mo worry futu ben and ade be ma de wo hwe experiences in life so my futu amede ma the up and coming ladies and say munya abotre we shouldn't run. We shouldn't go faster than him, mommy, and papa no more. Nkwalaba ubia di minka. 20-year-old person drive Jaguar. Yeah. Never pay the 100 one to bicycle. Abraham na kakra. Yeah. Udi o ma wan sabeka. Inti abotre ni forgiveness is very important. Yeah. Inti obia di o man sabeka. And more so the way I look now is what I eat. I'm very careful what it goes into my system. Enye bibia na medi. Yeah. Enye bibia na menom. Okay. Enye bibia na meko. Okay. Fanya misro kan wa brabo ho. Ni nyina be si yama. Na se for social media handles so ijamaye. Me Facebook Maame Rosina Ewusua Mefo. Okay. Instagram Rosina Mefo. Ebusia senia de bia ye no no. Ye wie ye. Afei ene ye besan ene counselor. Assign atnase. Na de nkomo Maame Esi ene ye bediye no ono so efutu owo no ode amayen ono so de experience aka ho maboafo no me san esisu biem me do maspa Dr. Ukansi SO Herbal Center. Dr. Ukansi SO Herbal Center. Or branches be brief from a number 0555 529253 0555 529253 and akwabna do ma se baby a wo bia no eba na African West papa a baby a be shako bia obenya animonyam na wo bu aba ho dia bra woton safro omo in between Hacho and West Legon ntem ho a kwabna do ma osebra wo shop ba kon so ewo Alaji Tabora Sky Gap Trends ai bomodia na frɛ wo number 0266185585 0266185585 so opeteki niema ye original e hope na obenya bi a efe afi susu bomodia answer se mi makeup is your fa just love beauty pally 0244542410 afi mi tiri hwe a ehye mi say your fa so parties weddings engagement be bia bomodin na hwehwe lash hair G say baby awo bia obey delivery e de abre no wo de usika no se kita wo na se eno so kra na obema wo so ene wonwi ahyefre no 0550290600 baby awo bia no obey delivery e de amount nyame onshaw me a me di dwumadi mu chia me idia eye original Nayas
Bakope. Me no mechi obi ne ho bi. O time nso enye yie. So ho I mean sure. Dwumadie ya wo hwes wani gye ho na apese wo so ya sen. O sponsor yen ya. O wa brochi. O just bibia na apese ebo ho de room ma na Ghana fa na ba bia. But modern yana free number 0244 506 706 0244 506 706. Opesi ibetwa commercial bibia ma wa eye wedding bibia movies just say bibia series a eye Alpha Angel. Amazing. Yes. Eba chobo modern yana. Na makeup idie fedodo. For number no to dwawate. Ema me makeup me makeup yes Simon me and my girl. The company is Simo Studios. Okay. Mama number is 0542 014656. Afe 0246 918419. Mama Esi, watch me hair time now. Eso Herbal Center. Yewo Amasama Stadium Junction. Yesa yare bia bi awo na opa bra, diabetes na hawa bra, cataract na hawa bra, koko na hawa bra, eye ulcer na hawa bra, eye cancer na hawa bra, eye stroke na hawa bra. Bibi biara hawa stomach ulcer, say breast cancer, bibi biara hawa HIV, hepatitis, ade biara hawa efa wa pomu di ho bia no. Me stress efa be pie mo Amasama Stadium Junction. Freyen ewo 055 another 5529 253 and 050 3449444 and 0272 859 115. We won't say number no e screen so fefe. Ebusia for Mudrafo pa Nayas. Me na make say. Your friend Theophilus Annan, the doubting Thomas. Me say echinienti ena mpanyimfo se yekum sonko nsuo a ne yehwia ahwe. Sa wo pesa wo ye obasima. Se wo pe African wear a wo be pam a be da wo ho for all occasions dia. Me kamfo baby ba ko pe ene dia ma wo. Eye kwabna adoma. Obepam African wear dia maw ama wahya na da ho ma wo ba obi hu say yes we a gentleman. Womo pam mema niema, womo pam ma niema, womo wo bags, womo wo shoes. Enya dia wo na ma na etiti anade wo tena ase a na ade tre ne bio. Enya no nko a osanso wo slippers. Omo wo in between Hatcho and the West Legon. ICJC asori ne nchen ho a. Fa number no keke. Now the friend no, o friend na onu bedi nkomo obeye wasedi ama. Yes, Sky Gap Trends. Cabanado Mama shop back yi. Na hadie abrochire niema nko a ene ye ton wa ha sei. Titru eye teki niema a eye original. Ye ton bags, shoes. Tese bibia esiesie nipa. Ema wo dimu na wo ya brantie anase rabadie. Eye Sky Gap Trend back up a omo alaji Tabora on sani fa ho a. Eba African wear dia eye Cabanado ma. Eba abrochire niema ene teki niema papa dia eye Sky Gap Trends. Order for minim sa wabre na mensuso mabre enunti enene menew asinkunya ewo experiences in life chumedi so sene Maame Esi ene ebe share experiences no ana an experience no bijidi se ofe mu aba na ye share mo bose ye ne guest ni wie a ye wie ye tonsa efre counselors ekukudam lawyers a doctors ene asofo so nene mensa aka mi ankasa mi sweet mommy oye oba nyame ensa wo no so pa oye wiase nyina e maame oye oba tan ichirimu a oye oba tan oye ware ni ene bitwa me ho aba ba ye bekwa kofa no na ye ni na di nkomo medofo nko ba bia twen me ba sisia ebusuafo ene ye counselor ye nsa aka no e wa he wo ye futufo
Oyo bad time. Eme wiase nyina. Oye enna. Wo ye sofo kese pa nyame afre no. Nyame ensa ewo ne so. Na saa maami a me kana semi. Wa bre ewo na yas. Me hu yi pa. Ma woriem ebe start e kwawie nyina. Maami ya efutuo. Chese efutuo de emse me bag a egu mi wardrobe mu nyina ayema. Nanso etoda na me ntie nasem. Ma woriem me kunu frɛ no no me so me frɛ no chese maami etoda enna me na yas me so nti atemdie ye di no nanso wampa ba ewo me ho wo hwa eye hwan na me kana sem mi ankasa me sweet mommy Maame Esi di yeah sweet mommy odi ewo mama mama nyame nhyira wate me ho ye nyame nhyira o ye adofo mwa me na me na maami ase wate ene ya ba be pie ne so ameni ya ba be sra no e wo ni mpai bo bia kese pa prayer city e ho so e ho fe ba bibia wo bia bomodiana bra wate o hawo eda wo so bia fabra oba binya baby ada medofo enko baby ya wate ami wa bra o mi hu ye se me ho ye ofe me ba Ghana enyo no a o hawa mi kum amane mama sorry what daddy o ye no baby ma nya mi shira wate yeah ma say me say as da ye rade dia de o mu no se bible se me emre e wo papa ye ho me hu preko pe me do preko pe me kai satan na me wo multimedia the first day hu me na ogira me ka ho hwe me saa no ayi wani hwe me saa no ayi wani me hu ya no aba se ma pese me no kasa o eso nkrofo se wo kire ho na me ogura se ne tete kwa tete me de bra na mpe wa se preko pe that bibia me ye ma obia me ye ma wo se eba me ye ma wo se nua kuma na me san ye ma erate enti ma bibia ha adwuma no so ya fa ne de ene atam de ne na oh mama na me sure na me ka kakra bia ka ho because say me worry to da na edi e ma me na yas enya ha na beka wo ma me nchirechirem mama wa brɛ o me ho me nso me nim se edru baabi obi cha ade a na ye wa time a wo ware a me hu foforo obi hu me wa multimedia na yas oyoba eso timi ma misika bondo ma jai mama meka otimi ma misika bondo no ato me kem no adwane ma me misika me si agei oye koke ana je se eye me nwanwa no kure mu se hwe ma odo e wo me no ntem no enye dia social media betimi ase ena enye dia obi a betimi ase na media me hu se ye bo nipa ma nipa tie to de bia na urade yi obi a we yi obi a bebata no obetimi nya nyonko nua bia obesin wa wo nua obesin wa wo busuani enti me mumu de atam didi ni nyina ka braba etwa me ada pasa nya me adom ni nyina so ka ho ya ni aba be se wan ne sa ma me eja me a me popular kakra but no so ya me popular mo ti yanko ma nya me stra na so aye fe ma me da se eye wo mpai bo Ghana oban so aje nya me stra e de rade ase me stra wate de esie bia mani ntwem pacho mate na yen kokan na yen hwe de urade owo edema wate enkasa bi de bida enkoye nya me stra ma ya kohwe maame esinsem o kan nyina aba na senya o kan no o ware ntem at the age of 19 o sahe na ma mpese mi bisa se o hwa wendi de che se o hawo ne amane bebre no kum mpese mi bisa se age eni aware no sonko bi wo mu ana na sa age na yese usisu a obepepere ho no waware ana se bia no 19 years no and I say o feel say wendi de I feel say wendi de because o ware ntem tie da na yese odi nyina wentimi endi yo me fasa akwan we so e de chia wa hwefo ni watiefo nyina Ghana fo nyina so ye chia mo I think say for some time nipa bebre hu ye ti ebi kura adwen say jama ya yera ya to nsuo ai nyame adwuma no sesi aye full time ti bi ti ya me nyame difo a say de obehu ha ye bie mpaibo bia the prayer city hanom nyina awrade ha na ode ya ba bedua eno so ti na nekrofo hu ye wo eye traditional television mama haso we de bi ntwawa no haso nyame na ya sankasa o enwanwa na mpachon sase egu anyina so de ya na
ayawrade na de ma ayen yo. You are blessed. Kakra na metena TV so metena Facebook ni Instagram ni YouTube anaju bia and say wonim so maame me nko ani oba me preach twice a day. Yeah. 12:30 awia ansa na anaju e was the prayer training so and am so nice and say ya nyame adom ya kana ho brase mu ensenkyere ne kakra di a kire nso nti no emma nipa nya ye mugidie enti se duru na se meka se eduru ba bi na krofo de ayarefo ba na me hu ba bi me de ombegu na me sere won se omommo ame na mentimi nya ba bi se de be ya ayarefo ene otodo bebu no bi na fu ahye won a ya to won we ni ade bi o have 4 times square. Yeah. Enti ni nyina emu anu nso nti naja omo di se adwuma we de enye yesika e nyame ene de edom me na me so me decide say de awurade de buy say emfanya ye de besi na nkrofo etimi aba ha nti ade e oje ebra ti obi a wo pese oba we etimi obetimi aba enti ye de awurade ase ama okay say program ayi title so one na de maame o say ja wo buy na okeka ho say me say de me bayi afa su ni ade na me say but ye de wo mu say ye so empanifo ye to san na ekọ maba wadi enti se adwuma yesu ya antie wadu so afuti obi a ne hu adwenkyere bia se me de ma na ye kọ wasem no eso se de obusa se age any awade no ehu hia na nsunsun e ben ne wom de wom no se age de untimi nyi mfiri bibia mu ema enye yi bi se wrade cry did the Bible say all the time and seasons and ye adwuma. Okay. Enti ebra e wo bra awia bo. E wo bra ensuo to. Enti ebra awia ebo. Wo ye farmer wontimi expect say medua de sabre na awia ebo ensuo to muso. Yes. Awia so penisia enya de a ensuo beto aguso. Ensuo so eto a enya afa na so beka say wo kwhye wafu ana wo kododo wafu. Sa nso na akwala akura wo hwe a obatan obenyi se na so pemfo obenyi se ye wo bra ebe wakwala ye wakwala ne da baby nti wonyi no oye toddler ye wo de wo ye okay onyi so na onante a ye wo de wo ye onyi na oye pani a ye wo de wo ye ye ni padua kwa no kora enompe ewo mu no se akwala nipa no oye baby a obetimi abofom bibi anya no yeso onyi adu efiri be to da bia be 50 year kon wo pra na ndompe bua wo kesi ani a ensibiem e kire wo se awurade kura wo de bre ena ye adwuma enti sanso na awade mu no wontimi nka se ebre mfa ho ana se age emfa ho opani eware akwala wenye ohawo akwala eware pani a eno so wenye ohawo ba aya na dodo na no aya na obi ka ahokire nti opani bi bekwa akofa akwala because ebia na wona ne yire pani bi atena ofele se ne body aye dada nti okwa akope ababaawa na watimi asoso ni mu so ababaawa no so ono so wadru ba bi e fre bonika ba bi se ne prime okay wadru ba bi a e so wa nti sabre ne bibia ye fresh enu so nti se opani ka so ne kwa obehuni omani nyina fresh so na dwi mu nya fresh okay sabre no so ye fresh na tinka ye fresh opani so ko pension Jesus opani so ye bema ese so federal sa no na esia sanso na kwala no so bedru ba bi opani na dwene ne nioma ne hie hu no ono kwala ne nuru hu eti entimi nyi hie hu emfa nto nche etimi ba maame esi asem no so sade maame esi se maame ye oware ntem no ye 19 ewrade ya hihye nioma nyina so bi free 19 na just still oye teen titi no na just oye nkwala ade okay afi na owini ne ho ade free adolescent okay yeah emu na wadane pani eti ye was stages e wa brabo mu a oba bia na be me bia duru ba bia esese wo bia timi enjoy the youthfulness okay so wo duru ni 20s hono mo e kona oye youth okay oya bebun eti oye sujani onya experiences bi oni obi akọ out we hu obi wanya broken heart kakra obi so mani bi kakra anioma bi atoto no wa start adwuma ne bi ani pay said obetimi manage ni sika afa e ba bi a wo betena ne hu ade ye ni nyina no esese hu around that time na odi e free the teenage mu enti 19 de na still oye teen
enti die woman say first pa no ne nyina agiri ya asofo ne nyina agiri se so bi ware ntem pa eye na so me ye kono metitiru me sua hu kakra me hu se so bi ware ntem pa aya na nipa no kra onye prepared if he say onim ne ho ade yie onim ne ho so hwe enti say ye pani no be kwa akoware na wan wi na pani no so de ono wanyi kakra wo ho abrabo no so enti o expect say kwala no ntimi behave it say pani na so kwala no so act like ni age because 19 there oh young as so be etimi celebrate ne singlehood esujadie that time no eye very important it is obi a when ni suja nche bia no ware na oyoba wan wi ya fe bedu ba bi no ohun ne ho kora obema problem so kora wa ma problem ohun ne ho kora because so through that stage na gotimi hu se bikuta ska we ebeso mi say betimi adi ni say betimi ya ma ye aduane de asi ho sabre 19 dia fe no ofiri fi ti afe no ofiri ono afe no ono etena ne ho so na wasua nneoma bi na timi aboa no na sabre no ofiri 19 no ma no bi se wache na ware na esese by force na wadane otimi ye ne ya wonso ye wadane oyire adane enna adane abusia manager enso sabre no ebi kro no akra no otimi manage enti esese obi etimi nya bre or the best celebrity ni singlehood and I say ni sujadie no eye very important obi otimi tena ase hu ne ho ade ye kakra no obeware a ono etimi singira ye hu se wei na mepe it is obi ware ntem bebre a aya na ye ohaw eno ne ade okay mama me da se me de pass a question we na me bisa se usu se nka age bay mfi bay e na nka ese wo ye oba unya ansa na waware de wo mu se ye ni cut and paste age bia aya na ejina nipa no ba bia wafefa enioma wafem eni wonu anipa no ni orientation obroni ka bibi orientation orientation je na dwempo ai danity ana enioma ni hie hu no enioma wafem ade esi na ni so eno ene manipa no ebetimi obibe wa betimi hu no 19 ayeka betimi hu obi uhwa ebia ne ma me wuntem ni nua no nketo anyina ono hwe wo ono de omo hye akire ne ma me wuntem so ebia ne ma me adwuma ono ane faaye ti begin obo abanchia no okodwa kakra oswa enioma ne ade enti sa nipa no our experiences sani pano ohwe ni nuanom nketwa eti na dwimu anyi ebie eti obetimi ni watena na wahwe o te say nanso still oye young girl oya kwala enti ebedru baabi no na yakura yanyi kura to da bia yebitimi ya mitimi yi me ho gina hwehwe ni na masa and that's work me come here ji asem na make nyatete and that's work there's a young girl in every woman so na be bia there's a young boy in every person every man manipa no kwai no celebrity the woman says nipa na ya mature maturity ni say onim ne ho kura onim said you no atena fi etoto ne nioma onim sikasem se di kura onim said the ono so ehu se medru baabi na me hia boafo me meboa no na ono so ebe boa me makosuku kakra ana mesua adwuma kakra me de be ya adwuma efisa me so me de bi beko na de me ne tena no so edi bi aba eti se obusa se age ni ade a eye eji se ohu sa dynamics no asa na wetimi ehu se metimi ni we atena se wonni we obi a woni se we very selfish ni manyi na so obi na bisum yeso mitimi ni obi nchema de mi obi ba mi nche kaka otena mi nche kaka na nipa ne ho ye mi nyu nipa ho furu mi ntem no ho ye me nche da me mpese obi de ne ho beki kamisa se nipa ne wo 1000 years kura onso aware na mum se nipa no obi a waso aware ifra dream mu na eba nipa no bo se oye very young kura wo se sharing giving actually say nipa na mature nipa na willing so ni obi bedi nkomo oye willing say obetie obi so asem oye willing say otie afutuo sika we na mewo me betimi adwen ho ye fa hye bibi mu na yenye ade na de ye beboa me na one dynamic am pese me kan say one dynamic sa ewo mu a aya nipa bebre nwie ho nipa bebre
efa ne say aware ye tra ye fa ne say be a young girl e be about 25 years akware papa 50 years papa na wadru 50 automatically owoma onwo onima dia ene ene je say antobro en sadua ampebra ene je say bibisa na emum se nipa no wadru baabi kakra ne say empo so be ware young girl ne je say owoma so nti ne je say ono no wawo wa gurua edru baabi wa ye adwuma edru baabi wa bobra na edru baabi wa fa hawo mu edru baabi wa ye hwe girl na owo 25 ono girl no on share na fa anoma bebre afi kura na wadru ne prime eti girl no expect say me so many so much sex o person enjoy me person me boyfriend me pie me person me cool me pie me I want to travel to this place so timi jam me person me free once in a while person me timi call club person me timi me na fufu ko so papa no so afa nioma bi mu enti papa no call retirement was sa nioma na girl ni yenim and na girl no so afa na naturally obe experiences sa nioma no and no so nti se sa nipa me enu with this age parity no omo be shia baako edia esi apene na so na baako so say catch them young eti abrantie no any jige no because of the youthfulness or young eti ni hypocrisy si so ne to ejina ho ni ba bia fe de bia ni wa asage sage na ni munyi ti say gota ti say me die am de ti eti ni pa no hu oh there be age there you can't cheat there me can say yanyin I wouldn't compare myself to a 20-year-old girl and as a 25-year-old girl. And no soon tin one hwe ya with san nyoman. Na be me bi be ka say and I say oba bi be ka say oba no de o peska. O pe comfort. O pe nije. O pe be mo be gege so. It o be ka say me ware papa ya. E be boa me. Me fie so eni bi. Me she da be pe kro wakotena brochire. Me nko hoda. It me pe ba bi akọ. Enso na Bema no so de ono no o beginani with girl on the body. It will be a baby and objective. Girl no kope akade ene anije. Bema no so kwaje anije wo body ni. Eti afa ye bedru mu bewie no. Girl no benya anije no. Na so afa obehu se papa no anyi dodo ne nkommo ne ne kura no ye different. Na anije papa no ne ti wa no obi a wanyi ha ne ti wa kakra ba no han kromo. Upo be han kromo. Ebu a oni ni di agwo no sakura wa wanyi. Obi ogwa no sa wona na wanyi frama so anyo ono a wanyi. Na so na young girl so fele se ope obi anka ne ho tie eti wakọ ne ho akọ bi wakọ aware no. Wanya sika no wanya be ma na so anije na ewo mu no me ka se me ka wo ya ka twi nti na me ka baba bi ti se Ghana Nigeria ni abaye ya waware papa pani bi no Regina memory sa girl no wo hwe no na wo hwe na no se me hu ni video ba ko se o sa kire ni ko no na we se papa ya ko pension ewo ni mu hu na nim kura na nim akọ pension ne body akọ pension and so girl no of course comfort wo papa na to be bia de ama no but yen wusa say behind the cameras girl na nije na oma yen nyina feel say onya no onya enti untimi nchiti nature said here esese aye no wanya ne saa e free talk okay ma ye da se o me ye to aso yi na me sha opa na ye to aso yi ma me esi san ka se worry ye no ofa ewrapa bi te sene yanti ofa na damfo ofa na maame ofa na bibia but e wi akire no se ewrapa no na woni ne ku ena ehye ho no nti ko wi akire na chese di aba ne sa ware no gua eni bi ku ena so mpacho boy kakra se kobasa wona wo hwe yen de wo mu ne se aware eni ma bebre wu ye nyina ye nyi with age no ne hu dynamics bebre aware de onya akwa ware ade ba kwa me hu ne se women are drawn towards enuma ema wasum ye won de ema won kuma to won ye be man kase mi che na ne kuma to men are drawn towards sex men ma de na 3 first one is sex okay second one is sex third one is sex okay na se ukwa ware na se we hu sa anyoma ebi wo ha
of course any young person be akwa warrior first of all say uma weni ekun fie ho wo hwe be man wo hwe die ba ye what dynamics bebre wo fie me hu bibi wo aware mu se eto da bi a be ma bi oba bi be kwa aware no de sika pe esi nani so sa wo ye hu se wo be pe sika eye sika die Eurade kura pese obi abenye sika na so die no esi wani so na woni be especially woni be ma bi to wa ma na nkoye adwuma na so te wona ye wo se wo boa no enti e bia eye fact sensa be so na chi awi e bia oh nye ni sapo ni be se wo koye adwuma no na wono nya adwuma no na ho de ndorso wo fie de no de be o de be chimpna ana o de be pe obi enti me de mi hunu se wo ye oba na woni be ma waware mu make sure so nya time man esese wo kwa kware a esese be ma ye adwuma ma me ka cho Nayas se be ma ye adwuma so aware be ma ntimi hide ani oba ntra onso aware na bi me ka de e be ma wo oba no e ma wo nko ha wo ho bebre hwe uko the southern parts of we are city say Asia no money the eastern part of the world Asia no money meka Asia meka India Arabs no money ade omo ma wayire no munya adwuma yeah omo ma wayire no munya adwuma uko Dubai no money ade dodo no wayire no munya adwuma edi entia said the be to ko especially uko Dubai titira Indians no China for no money Chinese for na Indians say black ones no any China for na as omo na omo ba ho be adwuma no edi entia wo mo pese won yire no enya eye relax do fi emema no yire omo yi adwuma enti obekwa ba no na oba aye motivation we so oba no na be so ni kun oba no na beboa no oba no na be gigini kun oba no enti eduru ba bia esese be ma no ne da oba no mre efi so onim se mi kun akwa adwuma ena odi sika ba ono na ohwe me enti me so me nya bre na me dia man but yen hwe yen part of the world e man kura ya adwuma chen e mema no ye mema no enti ebe wie kire no oba bi wo kwakwa ye adwuma enti ese so onye obi boa no se so onya damfo bi se onya busua nua bi ese so onya house help bi na sabre no no ko ye adwuma esanse eye necessary evil wo pe ese so ye adwuma nti bi wo kura na ono na adwuma kura tedious e che be ma ne de etu bo se be ma bi wa na wa relax obi so ono ma na bia be ma no kura na adwuma ba ono de ne ye kakra bi ye o mema bi so ono ma se bi omo ya kwadwofo onye adwuma eti ono na be ma de awurade bo e ma na hoden eti ahoden ni wo bebre no ntimi fa nya adwuma de no de be fa ma eti ade no de de no na wo ba no oye no ho ye adwuma nyina ni ade no na fe wo be ma na siwachi ebi so wa ye kofa ya damfo na ya fa na ti se nyame ni ye ne ka bibia se ye le ubia peso wari celebrations na doso se ko social media ni ade a doso eso wari na wari en enti se kane no ene wo wari ni na eku nsem bebre o ha bebra e ba wo wari ma se be de wo hwe en ana wona wo hwe en die afutu na ubetumi e de ama won yo me da sim sweetheart ye wo mu se aware ne kwa aware ti ne friend aware eti obi bia se de mpedifo ebu be se ni be man sin siom ansa na waham e kire wo se ansana look well before you leap and look at kire wo se ye due diligence ye research kakra be man no oba no but me hu se the main point and that's the main factor say oba na be bi okwa akware bi anya odo okay nukure wo mu se be man do oba na oba no ni enough aware no den edu ba bi anya adwuma okay if se yakun ofia se bibi timi kenya ya ne yetimi abo se be man me be ma ye made na ye me ya na se me do no pa me ntwempo mo mpa me che okay na me de a che sanso na se oba nso ye bibia me ntwempo na me de a che bible say ejapade wo se eyeja no ena de ma enso wo se aware pa efiri ejo nyankopon na no na me tie ayi presenter bi no bu so bi asem nipa ne se aware mu nsem ye nchiro ba bia o bible anya no kore bible say aware pa ejo nyame pe ena de ma e kire wo se wuntimi nyi awurade efira aware mu menye yi eti se obi kura na akwa ware no
Bompaye, woni ne bompaye. Say ye hai. Yeah. Maybe say me no bompaye urade be mo aso dai. Okay. Nya counseling o. Say ye yare o say ye den wo ba ye no be bompa. Aye mpa bobia. Betima be butu abetwe nyame ani. Se be ma no se oba be pew ana oba ne ba be pew. Ne se eye ono an urade pese o ware na. Wo be so ne ho dai. Wo be hu bibi. Wo hu obi be hu bibi aka kra me hu nipa dodo egu ha pa. Wo be hu bibi a kire wo se nipa we me ware na. Ebeboa wo nso kura nipa no mo kɔ na ho sɛ ne kasa nyɛ ompe wabusua on ti asɛm opema ya na nipa bebre dwi sɛ e ma pɛ on e part of life aware me kam me pese me camera mu no muti aware anya dwaman bo aduro iti hwe no anwi sɛ antama be ma ne kɔpɛ me no wo girlfriends for enso hwɛ mu no choose me iti me no me say see I will be antime nyini fi waware me dia wagyan sari o chusu sa na o chusu profo aware enye adwamammo adru enti se wo kwa ware bi enwoma na ewurade yi kire wo na na enwoma na dead no eno ana se wo kɔ aware eno na be ye kese ti ebi wo ha wo no se be ma no pema na so wo bu ani gu so na ye se normal waware no begya na so waware wa wie no wahu sesesi akra de benya yere no onim so ba no nko ba bia ti okwa obesa ba oba wo mu ade oba wo ni mafie ade oba wo ni maduane no a wotimi ne ntira nkosi ase ti se bia na wo maame aduane ka wo maame nim kwan ye oba nso oni mu hwe ye di oni ma ye sex no de wani beje ho ama ade aware no na emu ware ne wia ho se wo hie aduane adi wo ware ne wia ho se wo hie obi a wo ne bedua bom wo ware ne wia ho se wo pɛ oba nimdifo wo ware ne wia ho se wo pɛ bema enka wo betimi akyeche wo were no waka asɛm bi dia wo ware na wo pɛ obi obeboa wo kakra na so be ware ne be wie no enoma na ewurade yi kyerɛ wo ebra wo ne ne twempra wo se sɛ na ne nyina ebi nim enti afa wo be kɔ no na wo se eye time na mo de begyae no na mo hwɛ ne mu keke efi sɛ kan ne ke mo begyae enti sɛ wo ye kɔware ene ye ma ewurade bem na you choose the right person ye do no na odo ye na nipa okuta suban papa ɛsɛ ware nia ebeboa ba ni nyina nkamfo ano bese me ka bibi ketwa ni nyina nkamfo ano aware ewurade na hyehyɛ eto da bia aware bi wa ewurade ankasa timi gu no oh yes eto da bia ewurade hu sa aware bi wo enko ba bia ewurade betimi agu no enu mi anu nyina kan bible da na anu na papa bi ohin bi no ware ewurade bi e fa na Esther na ewurade pese oba na ohin ne ware ewurade bi e fa no vasti na ewurade pe oba bi a ewurade be gina ne so e de yetwitwaje oman oba obom mpaye oba wonim nyame ewurade ma ye yi vasti free no ana opagya Esther e be si ho ma nyame nhyira be ma bi wo ha ewurade be pam ma me san ka ba ko kan na anu so he na bi hwe mani na anu ewurade pam na ba bible say Abigail no your be nyansafo no born homode na so bible say ni ku an no ware na e friend na ba bible describe it say o ye kwasea nyame na e ko kan bible bible describe it say no ye kwasea ewurade yi sa be man okun no firi ho e ma ohen a osefata sa oba no e be ware nti e to da bia ewurade betimi eduru ba bi na ewurade hu sa ware bi wo ha emwa obi a ewurade kura kwam otimi twa ware no so e ma nipa ne timi e kone Mishra, sweet mommy, sweet man, Mishra, what's it? Mammy, I will your bad time. We are singing Anna, Futuni, counselor, papa, lawyer, Castle. At your law school, no marry it, law school, marry it, okay, that's it. You present car, but Roma, oh boy, now the telephone number, any prayer city, no me buy my big nipa dodoa egu ha say ya say bibiri kurejini na bonten ma wa ya de so fa baby a wo no etu dia maye na fa telephone number de hia me pa isan say nkofo efre me je wo number no person mo fraud direct ba cho ma na boy so dey bed ma me sro we dey wo ba telephone number no dey bed because yes me dey phone na me dey programs no ti ebu wonu sawa hwe nkofo be gina so saa na mentimi nkasa but all the somebody here be be ma we are sending me voice message and as a text message and get back to me all right ye wo prayer city high empire bobia wo esuboy between teacher mante
any suhu between teacher mante any suhu unam Kumasi highway na so unam ufri Nsawam junction na wo Kumasi before obedru suhu ye freba bi esuboy ansana obedru esuboy wo say Agro City junction me picture kese and am say me signpost you see hon me actually the prayer city picture na was me mode because said be yankofo be hu say me a no matimi adi e kire di aba ayan pa bobi akese a obi a wo yare nyame adom ye bompa ya Ewurade tie it's miracles be breed it we oba opa wo ko social media ko ye Facebook the prayer train we hear me how they call the prayer train on Facebook yeah miracles wonders yeah they no instant ni nyina egu ho it's baby a wo Ghana ho wa brochi oni ade se ba ne so person oni ye bompa ya ese oba ese so oba be shempa ibo me de minima ne mpa ibo de minima ne Ewurade akwankyere me de be kyere wo na wo so watimi ediye ti se adwuma ne ade obetimi aba ye nyina ya bompa e wo the prayer city wa hanom telephone number 0554 554 644 0554 another 554 644 0554 554 644 betim so nyame wo 0207 93 9870 0207 93 9870 nyamisha Sweet mommy. Yes, my God. Nyame shraw. Yeda wase na yas ni crew. Any wiase nyina yeda wase se ye ba wo na ase wan puti na wa boy. Me gidi se nsema ne yaka nyina no de wo hwe wona wo benya yaresa arechichire wona wani da so ase nyina. Aw nyame shraw mama. Aseda ye ready there. Na ma woni se me hu a me yachi. Me hu na se me how to nyina twa. Said the home say me e just oye bay for pe e na hu me na aboafu obi bi ohun bia na bufu bia oye bay for na so say no kura to me bi na tu mu a the prayer city nyame ado e betutu sa hu ni nyina de ama afeli obenya wodo na oni Ewurade ananti akosi ase amen see ewi bacha ye sweet mom order for me da wase se wo jebre na wo hwe se wo hwe bibi efri nyame wo hrawo Midia original Nayas Bako. Enasie kese enkoma eso herbal center baby bi ye ye bia titru yakoma yare an se wakoma ne kita de pedua no ananse se wani na de ukoba baby bia wo bia no fa number no eno na etwa egu e wo screen anim no afi atare e hye mi se ye ofa ye Sky Gap Trends e na hye mi atare one branch ba konso so ye Kofi Adoma wo pam African wear wa sheda e na wapempam e wo Ghana ha se baby a wo bia one number etwa gu e wo screen anim frewom yankopon onhira obibia mi a me di dwumadi mu chia me dia ye original Nayas Bako pe dwumadi a ye dis wani je ho pese oboa ye so yase a ye number no 0244 506706 0244 506706 yankopon onhira obibia da sane ye besan ehia makram